Bogajana long har ghar tiranga pua puthak jaime kedengkon. Bopong terang LP School along Luthan bang sa ceklan kledera jok pangramsu. Paglongkam large size multi-purpose cooperative lems kelika farman nomination aloke jokon. Kangchilangsu picnic spot along International Day of World Indigenous People Ketalon. Pai ni pai nerkebani ada porpai krisi malompen har ghar tiranga pua puthak jaimek dengpon labang so jaimek Bogajana long tipedepon lapen food civil supply and CA Bogajana tumpen sila suami patirpipon ingdeng proxy ke brapo ajadi ka amrit mohotsab athepi en ponsi sensitization of har ghar tiranga ami adontin bharat adet alama kachi segrab jia phan chingwai ting sai perepon jaimek along alihi sar puaman pen yem bilimohon khaglari yem Mukut Mohanto Karbiang Watermost Council Secretary Nirola Phangchopi atum chetongdun panjalang sopen Rajib Tonrong report Malong News Lakha Kri Troxi Suteng Thanta ke parlo Balijuri Bearong along Bopong Terang LP School along Thanbang asai ceklang kledera jok School ahem pangram susi pincong Labang so School along ke Charlie Bom aus somaratum tame Thanbang kavedera jok kinahok tetan sinang manang lo so ajok ajah kau somaratum aphana bangke Akaprek sekolah long si tojunang koklo. Lo thanbang cedam de pinajok thanbang futa komalo ne rongarat tum chini bangbe. Labang solong school managing committee amepu komol rong hang pensi tame hang RD ikon pesi lasonang manang lo puta rongarat pening jepon bunti. Lasi osomarakai ke panahok heder dia phan prabjin pen thanbang asai pen ing than konra akimia thanbang aphan nang toira asai pa ceklem pon pame nang popusi rongarat pen Karbiang Watermost Council kecari bom matong phan tuning report. Langkang pen komol kata report Malong News. Sekolah mau berhentu curiang tu, masa dah mamang we titik. Lepas sekolah situ nanti moroilo, itu semangat lah. Itu kita kelar sopan itu tinggi 4 kilo juta jenuh ni. Apa sih itu curiang tu mangga masa sampai bang lo pulun ni ciklo jamben batah ini, ciklo jamben bang pada pasal sanksi man. Ason, car kami nani bang, sistem nani bang, yang bucok lasan taman, lasan sondak tak ada car pulun nanti. Je alang pan dah suai sekolah pabang vera belek itu cara nak bertani dan itu tunrong tumpen tinggi yang tu lah. Ini asar ke bang ve hai ke api pente asar bang ve ong ba ke lau semua dum bang kenang dun di depu ke asar nuet talon tu mati ke mur ini dolar te cedam jui pu kelang dak athan bang amen nang di cilik mana dak master amen bang ke laan sini dun de kelang la peneng ke coconut pen ni lah bang sini bu har ghat pen tu sia long he ke amen mang ke sini di det kelang dak managing committee apis dan amen ko pening kumorong he kumorong ni dak amat lo kelang dak sekolah si cerap dun he dak arji ding olo ma la bang so school ki khuli lege arji ding olo kan kon la ko Skor bang ke kikin bang kardi ding ulu he. Oh la juntu lagi khuli le teacher che bang be hai school che bang be class he. ke suli le hai. Lui John ni do po bo. Lui John ta so se po la jolam khuli bang hota pe na mi si ni la pon be ki bang ta. Itu dak lalang tangga. La pendang gono so phot bang ma teacher bang. La son bang te bang he gono so phot angla la bang. Apra la son class mokha avelo boda bang. Ini abi La pen non na student doma veda bang. den ke asar masih bang be tang den mati. Ke la si. Ini ke student ke do ek jidi teacher bang be jo ne lo. Kena semua do student dum ke he. Pai ni pai sirke barni Mohamaya constituency ke parlo Paglongkam along kido Paglongkam large size multi-purpose cooperative lem society limited along board director mate BOD kilik ke paduponjia phanpura bang thongke bra hinia bang thu bang phiatum nomination alu jokpontang bang so kilik ke paduponji lake nonang ke liji pai ni pai kris sirke barni si padupon pupusti bertarib dunno BJP asong penta bangkripli nomination alo jokpon tanglo lapen cepahet pon labjia phan tame kacing wai pedopon lapen labang solong iem lunting teron tame chetong dun kaprek asong atum penta nomination alo jokpon lo
labang so kilik pai ni pai kris sirkep arni si pedopon pola pen angtar tame peklang pon dong mukak pen Danielson temung report Malong News. Pai ni pai sirkep arni anar lupor pai si Malong pen lakha kretrok nomati konstituensi ke palo dan arong hichipen kilometer sirkep bakka hilo kang silang so picnic spot along Northeast Indigenous Ahin pen cipatir piponse International Day of World Indigenous People talon pon. Bang suami along may pu korsing teran pen si may charipon. Aluhiaman pen kacitong don laki APSU Presiden Jona Basumutari, KSA CEC Presiden Jamson Timung, Karbianglong Artist Forum Marlok Timung, Ex-General Secretary Babu Singh Ronghang Lapen, kaprek-kaprek akhe tum tame cetong dun si labang suami alir alon pen talon dun lo. Lapen koson pen si Indigenous akhe angbong ching honang jima, mate kedora pen nang jima lapen koson pen si Indigenous akhe atum tak ke Charlie anatu ke paprang dunang jima pu hai hui aputak ke thanche mumpon si me ing samjen pen pechon pon. Kulung pen Provintaro report Malong News. Ini lake pilpea dang si tame UN pen na 1995 aningkan 1994 aningkar panda kateng si 1995 pen paruki pilkebra tok pilkebra on inkan pen International Day of World Indigenous People nam salon bom no jasme peke la indigenous people bu kecoboce barim alhawartin ditame adertin long ditame kecoboce barim atum arni bise pini ge oglo bel pini ladak longso kan tu long ke kesne karbiang long Indigenous Youth Association pensi bohagecha la penke labang so program bangke Northeast Indigenous Platum si dake TV kapati rupi ta bohage char bangke Karbiang long Indigenous Youth Association ko kasi nilitum pan nang hang apa nilitum si tanang cetong dun labang so arni pini arni bangke athe pialam bangke the role of indigenous women in the preservation and transmission of traditional knowledge. Nasila so alam ke akipi bangke la kacubo cebare matum sitame auwe pen ason kacini kete lason du lapen alaso kirim kibilo lapen pipot auwe pan katekang tu ba amualong suar luatum arku alam si kapitena lasi mulitum labang sa program long agapre resource person matum sitame na chetong dundu lasi alang litum sitame la bangso arni along suar luatum dopik kedoke tala songbong sitame ko pilmali tum pudame bisaralam indigenous languages kai bari matum alam aki sitame uthot awe phan la bangso transmission pulo katekang tu bangke keceng si la penke ketena iklan ke lake suar luatum si api pujola so mother as a mother alang itu bangsi keceng si ke osomara tu phan ko ki bi tu phan ke alang itu so alam aki bangke ke than lapen ke jutang jubat sitame ke thang ong hang nang yadim sita ong hang noi ik hang nang yadim sita ik hang noi jula so ili tu ma culture sitame nangli ke hang nang yadim sitame la so alam ke ili tu me pi atum si ili tu phan ke than kasi piniar ni bang mesen lo ladak nang cetong dun armu kelapuan abeda kuita me kacethana lama bangke cethan kacingki ke cethana lama bangke misen lo than lapen ke jutang jubat sitame ke thang ong hang nang yadim sita ong hang noi ik hang nang yadim sita ik hang noi jula so ili tu ma culture sitame nangli ke hang nang yadim sitame la so lama ke ili tu me pi atum si ili tu pan ke than kasi piniar ni bang misen lo ladak nang cetong dun armu kelapuan abeda kuita me kacethana lama bangke cethan kacingki ke cethana lama bangke misen lo nilika cetong dunlong bot sidak min arong lo lapen ge kenang alam cini dun lo khasi tu malam setame kuki tu malam setame boro tu malam setame boro tu ma society long setame akhai tin setame lason auwe kelong alam alun ana bangke la bang fancy traditional knowledge pulo lapen halavia traditional knowledge bang ko pilama owe kini atong phan katekang nangi yola bang so arpu ilitum suar lo to marideng
akan ketang dasar ulam di pinu ketang na si mesen lason arni lapen labang suat tengsi litung si tamen non etang si tamen hey si metang alam alun ben jenglok ili ketek dipan region kipir ketak ben jenglok halawi anda traditional knowledge nong si banglo si halawi si tame kacirim ne kacibi nai lapen puthot howe tumang si tame katekang nai kahodai tekang ni so akulang si suarlo tum jasmet ke akulang si tekang International Day of World Geography Indigenous Peoples Day. So katalon katakan silang so Karbianglong Youth Association, Indigenous Youth Association Inka. Ada katalon kurang selang tuhan turun. Ada cetok tuhan anda turun parlo. Ini pan ini lada nam kali state yang pan sini pan invitor ini ngarong parti. Ini lapuson program kita yang kontak kepada mesen sini di dalam sini. Son rang setame tu bakhe pan indigenous bakhe tu makan atau klaim kidam nanti lakan kami tanga ke pan son sini cerai kom cuma alamat ki lakan ke jutang jubat kencing long son itu lahai muhat cipang kon itu letak indigenous food mate itu son mun lakan dabai daru lahai kadu kabi lahai kecil rai kom cil pansi kini lakan kenan cekan cil jemung long masih itu makai itu kami ansu se asolam apa cekan je pan asolam itu ke ponci rong rong ponci pan abang kenang sop sini mata masih cok video masuk along lem kita hai katu kami sekali di dalam itu maka dunia alam kan fisik ansu se pakai itu kasi boleh pun maybe indigenous la whole indigenous day kata non pini dadakan biang long lagi dadakan lain tu cek lo tapi dia langsung datang ke program lagi ni dia kapra din long kadang daily long kasi tong lo lagi ke asam ni Bureau Women Justice Forum lagi ke kapra Tiba Women Association ka lagi di masa Women Association lah itu kan kami international ningkan bang setame na naik nak kesal ni bangke itu kita bangko tapi ni kan dikarang bangke di Mapura long si itu lah ifne di Indigenous Women Forum for North East India pula soasong ini advisor dulu sehala dak kami nangkang mesti ni sama Desi datang mitanga ke mitanga di malok sini ni ko bangsi ni jadi masih alam itu kita alam kecitan kecimum kenan joke menem kalbi atum mitang rights kencing lok mitang ajutang jubat kencing lok makai lah aku tak ansu se kangkang pun ke sini curupang lok kadang kan ke media tu ini nama cetong nang tu hanta curupang kan Lahori jalalong rakia hormukin abdulong. Polis atum kai kita cerok tok ke doa jok drugs ke jarabang fuat pemafan pinangan kene ponlong dulu. Ton si pai ni faistir ke barni ada porfai trok si malam. Polis atum arlo pen bir talong si Lahori jan pipi athengno ke ton kelang pedopon. Sohud ihum Tata 1512 LPT truck ke pang thegamek AS01 NC 6049 apan khangdun si kuruk dun pen. Bong pharoi sira hokep code 9 phesper lapen. Cipralidine Itzial code sirap long ponlo. Bang swalong kacerap dun abang fu bang hinia pan nep ingnang ponlong le. Rabial Ali arta thong kebra ke thom. Apomen Mutian Raman arong Kiot Para District Borpita Lapen. Tarar Ali Ataing Korapi Apomen Habet Ali arong Kiot Para District Borpita. Labang sosai Dilai OC SI UB Lutfur Rahman IC Lahorijan PP SI UB Deba Prutim Konvar SI Akas Gogoi Lapen Staff Tumpen Pen Cerapsi Saideng Pono John Das APS SDPO Bokajan Ahin Pensi Kelong Pono Hormuan Ceparedeng Pono Hanjalang Tupen Rajib Tanong Report Malok News. Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.